namusengera bakonfwa konse kuntu bale tambira obunkolanyi obu amashina yandi nga peni ne Michael Chisheta emashina yandi kanshi twalimya umutwe ulelolesha peshuwirya kuwikishanya kanshi overview twabalile ukupela ifyo tukasambirira muri uyu mutwe uletila ukuwikishanya kanshina pabushiku bwa lelo twalatendeka pachikomo chakubalirapo echo twasusira ati chikomo chakubalirapo tukalolesha peshiwi nangu definition of this word reconciliation kanshi eshiwi elyo twalaisho kulondola pabushiku bwa lelo ekwesho kulaba ile mbwelyo twaimana lyo lyafuma muri 2 Corinthians chapter 5 verse 18 2 Corinthians chapter 5 verse 18 epafumo mufula wesambiro lyesu ili akutira ukuwikishanya kanshinga pe pabushiku bwa lelo nga fintu nsoseletwa latendeka ulwendo lwesu peshu ili akutira ukuwikishanya kanshi ndefu ya pabushiku bwa lelo ndondolo lelishiwi bushe ukuwikishanya kwalola mwisa ukuwikishanya lishiwi limo ili bomfeshiwa apo apa buke ntulubundi nangu apa buke fyongo epa bomfeshiwi lya kuwikishanya ishiwi lya kuwikishanya mfeshiwa apa shiongo yo ishiwi lya kuwikishanya tali bomfeshiwa apa shiri ntulubundi kanshi lishiwi lile pilibulo kwebati leto mutendi apa shachiba nangu kuleto obumfwano apa shachiba nga twalolesha mu kipingo twalikwatamu example ayengi sana epo tusambirira mu kipingo kyakaleko twale muna abantu abalekana balepusana apalinga ba Jacob na ba Esau bafika mukupusana pamulandu ne palo ukufuma kuli bawishi nomba pepelepele balifikire mukuwikishanya kanshi tule muno kwe bati mwali befirangirwe fisuma sana mu kipingo kyakale ne kipingo kipya abantu abalewikishanya pabuke fyongo kanshi lishiwi lipilibulo kwe bati kuleto mutende apashachiba eshiwi lya kutira ukuwikishanya nga fintu twingalolekesha pali lishiwi muchikope changu kandefu ampele ifikope fibiri ifyalola mukuwikishanya nangu mitundu shibiri ishalola mukuwikishanya nangu 2 types of reconciliation ukulingana ne chipingwe fyo chitufunda reconciliation yakubalirapo nalapele chilangiro kutila imbali shibiri shafika mukupusana ba group A na ba group B bafika mukupusana nomba pali aba bantu ba group A na ba group B abarufyenye na limoni ba group B elio ba A baibo kwe batitwale umfwana bwinono uyu muntu nangu ne libumba kanshika tuye tuwikishanye nangu tatukwete echirubo tuye tuinashe tuwikishanye pakuti tukwati omutende uwele kanshi okuwikishanya kwa kubalira poku kuitwa kutila katalaso okuwikishanya okulefu makuli 1 group imo group A abawili nyukuti wikishanye ne ibiye kanshi kukuwikishanya tukumone chikope ichachitike pa mutundu wa muntu na lesa umuntu afika mukuluba elio lesa ushalubire aima nangu achita incarnate muri bumuntu ukuti awikishanye no muntu aichefya aba mumwipunda lya bumuntu kuti afike fye mukuwikishanya nabaifwe kanshi ekuwikishanya kwa type yakubalira poimo kuleito okutira katalaso elio kuwikishanya kwa chibiri kule chita involve imbali shibiri nalimo shimbali shibiri ba group A na ba group B na balakana bakwate firubo nomba either part pali ayama groups yabiri ili willing ukuthi babe chapamo bonse baline firumba fya kuwikishanya tapali ule chimono ule chitontonkanya ubusuma buli pa kuwikishanya elio nomba bale chimono bali kunse nalimo ba group C balando kwe bati aba bantu imbali shibika tubalete chapamo kanshi ukukuwikishanya kuli imbali shibiri nangu abantu babiri bapusana umuntu namba A umuntu leta A no umuntu leta B bafika mukupusana elio nomba umuntu leta C ayebati kambalete chapamo ukukuwikishanya kule itokwe bati dialaso reconciliation ukuwikishanya kule itati dialaso imbali shibiri shaletwa pamo kuti shiwikishiwe kuchintu chimo pakuti umutende ufikepo kanshi ilishiwi lya kuwikishanya lile pilibulo kwe bati imbali shibiri na shipusana pali ntulubundi nomba palefuwa pabwele lyo mutendo alipo pakubala palaba ulubali lumolu alayinasha luwikishanye n'olubiye nangu pala abantu abalala kimuno kwe bati abantu balingire okuwawikisha ababiri kanshi ishiwi lya kuwikisha lisa pakuleta omutende apa kibe ntulubundi
kanshi apali misunderstanding apali conflict ilishiwi lya kuwikishanya epolisa mukubomba kanshi mubwina Kristo bwesu tulingire twakwata omutima wa kuwikishanya ngefye chipingo chitufunda mutu abelengele ndemuna muri 2 Corinthians chapter 5 verse 18 kufika fe mu 20 mulya emutusambirira ifyo leso mwine ayiwikishe akabiri atupele bukapyunga bwa kuwikishanya kanshi chiri chakufuma pa mitima Yesu kuti twambye kuwikishanya mufilonganiro efyo omotwaba mu mabumbe motwaba mundu pwe motwaba tulingire twakwata omutima wa kuwikishanya pantu emutima wa kwata omufyashi Yesu Abba Father lesa wachine kanshi pamushikubwa lelo twachiraesha ukurolesha fyeshu wikulilondololeli ili akuwikishanya tekwesho kulaba tuwalondolola ama types yabiri ya reconciliation. The first type we called it kataraso reconciliation whereby imo party ishikwete chiriwo yaya kuli party kwete chiriwo tuse awe twambye kumfwana chapamo ngo kuwikishanya kwa chitilesa ifo twakwate okuluba elyo lesa aisa mkuwikishanya pali baifwe elyo kabiri imbi type of reconciliation twalanda pali reconciliation ile soso kutila daraso reconciliation ama party yabiri yonsa yali arrogant na yakwatana limwe chirumba telefoya ukuyinasha uyata wikisho munanko yata wikisho munankwe elyo party imbiri kunse other than ama party yabirero yachimuna tachiri wino abantu kwikala muri umusango kanje mbawikishe babwerere chapamo kanshi eshiwi mubushikubwa lero twachiramuna ili akatalaso reconciliation na dialaso reconciliation kuwikishanya kwa matypes imbali shibiri nine muntu wenu Michael Chisheta ndemuna pesa mbilo lileko nkapo tukesalondora nomba ukuwikishanya ukwachitirwe pakati kakwalesa no mutundu w'abantu ifwe ushe ali process musango nshiresa eyo awikishenyi shiwe momwine eka ifwe fwe bantu kuti tubwerele kuli yena bantu mukushininkisha mukufyalwa kwesu muchata chesu tuafyerwe no lubembu kupitira mufikoro fyesu Adam nomba lesa afikire mukutuwikisha ukuti tubwelele pakuitwa nangu pa standard ya kuitwa righteousness ya kuba abalungami kabiri pali standard ya kuitwa abana abakwalesa kanshi pabushikubwa lelo twachirolesha fepeshiwi lya kuwikishanya namusha namulalika kabiri ukuti munkonkenga palwendoni ne muntu wenu Michael Chisheta isambiro likakonka po tukesalolekeshanya pafiolesa awikishenye na abantu na ifwefwe bantu fwe bale itwa babembu nomba atupalamika atwita abana bakwe process atu wikishenye eyo tukesa sambirirapo namushashale nipo mkwaini ne Michael Chisheta emashina yandi amen.